Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Hello, Kwarog. Angkal, Ha? agkakapsutak, Anya? panagrignak at mataya ka, unangkal. Ay, saan, Kwarog? Mabit lang ta umayak dita. Darasan yaw, angkal. Ang mga nudita kung mabutan na si Bibiyag. Ha? Sige, umayak ditan. Mabalin ka di mana, ti umayag tugtugaw di tao ikagawad. Ay, basta da kayaw, mabalin latamot Mang Damian. Masiksikura anak di tabalay may mayat di tao itado ti lumabas. Ay, makapatpatang yu pa'y dagiti umay gumatang. Hay, masikura anak nga awan aramida kajay balay kagawad. Kasta ka day. Kaya't kau ti mapanagdalaw si ti paraangan nga may pagelmet dagiti anak ko. Agtrabaho ka pa'y lang amin. Kat adalang arudan dagiti anak mo. Ay, sa bagay, uray sa anak ngagtrabaho, itid tamad dagiti masapsapul ko. Ay, sumat. Inyaramidan da ka pa'y itidak kalabalay mo. Isu nga awan parikot mo. Kwarog? Sumra kayo, Angkal. Aguray ka. Ay, loko ka. Kung matay ka. Kumkunak lang tayo si Angkal. Naa. Kinabudno na. Nagluto ak itikang kanan. Tapno at pagsangwan ta. Ay, loko ka. Ay, nagdanagak doon. Kan kanayon mo't nila kay Damian amap-mapan iti tersena ni Marikwanang. Kaya nangarod ka no, ti makipatpatang, ngam ti agbuya iti TV. Tirigat na. Natayon dagiti dua apada na alakay akapatpatang na. Ada mga min trabaho da amin dagiti anak na no aldaw. Bagay na taagigan mo ni Marikwanang dita tersena na. Naku namaw, tuya. Kamampay, ajak makita dito nila kay Damian kagawad. Siguraw, naturog, unusan, ada napanan na sa bali akaruba da. Ewan ka din bagbagakan kanila kay Damian. Ganya, Sakman langin ti mangibaga. Kursunada na kayo dyan lakay. Ay, saan man atila ibagbagam? Ay, pudno ti bagbaga kagawad. Una yan ni Mang Damian, nupudno man dayta. Iswa ka na yun nga umay ditaw. Tada purpos na kada kayaw. Ay, pudno aya. Ngayon baga nila kay Damian kun kakwarog. Tiyan niya. Nga kurso nada ka ni kagawad ko anang. Sanang kang, kung kunak lang day jay. Ay, kunak kay. Ay, balbal laagan kakwarog Ha? Ti kunam siguro pag saya atam ti kastangar aramidam. Anggal. Mangag nila kay Damian dayta ay ang mga no ilunod na ka. Ha? Dakas, tagulol ba? Isungag balbaliw ka. Diritsaan ka man, Mang Damian. Agkursunada ka kanumot kanyak. Ha? Imbagam kanuday ta kan ni Kwarog. Pudno ka day. Ay, loko matanday sa akwarog. Ay, awanin bagbagak akasta. Ulbuda talaga day sa akwarog. Laklakayuda na kaon kagawad. Amok mo't kit di Ay, ibagam man kit di kini kapitan, tabagbagaan na day dya ka na. Ay, un nga roda Gaputa umayak ag tugtugaw dito tersinam. Yaramidan nakit day iti sana pudno nga istorya. Awan ka dito aramidam itang aldaw, Kwarog. Awan mate, apay ka day tata. Kasapulan mi ti kadwamay nga agdalos ijay bangkad. Ha? No kaya't mautang danan da ka. Umay ka, intun bigat.
Manungay ti itangdan nyo kanyak. Di kagdanag, tasan ka unay amalugay, iti tangdan may. Sige. Umayak, tataba daw. Agyaman na, kuwaraw. Ay na, nakasamsamak gayam to'y daldalusan ta, tataba daw. Kahit iso nga ron apadalusak, ta nakasamsama ka, kuwaraw. Siya pa'y nagpudot ti darang tinayt. Ay, aganos ka ah. Ay, Malpastan tulat ta, kuwaraw. ay, tataba daw. Anay ka, nagsakit, anay. Anya tinasakit, kuwaraw. Tidyan ka, nagsakit unay, tataba daw, anay. Ay, nukasta nga ron. Awagak ni Parinteng, tao may ditaw. Ay, saan ang tataba daw? Ano sa konti magna, ama pa ni Jegit ti kalasada. Ay, ubayin ka nga ron dahil, kuwaraw. Uwan man, tataba daw, anay. Intulod mo ni Kwaraw, badaw. Wag, inubak pa yun ngayon panitiigit ti kalsada. Anya, di mo lakit intuludan ijay barangay clinic. Di na magkayat. Kabailan na kano ti mapan nga agmay-may sa. Sa bagay, at dadagiti pada na at tricycle drivers nga agpasada dita. Inuray ko pa yung nga rod, nakalugan iti tricycle. Kalpasan na, pinanawa kaun. Nasaya at nga rod no kasta, badaw. Tinapay man kan mainam kagawad. Ay, nabambanugak. Oh, agtoy. Thank you. Ay na, nagrigat gamit tagdalos iti bangkag, anasamag. Apay, damdamag kaya. Ah, naguray kayo man. Itay pa yung madlaw ko na kami suot kayo Naimbag, tanaranan ka mutlaing ditaw, Kwaraw. Ha? Mang Damian. Ay, sige. Panawan kayo pa ditaw, tatadamyan. Hey, di nakpanawan. Gaputa nga dabasol mo kanyak, ha? Ha? Ay, kuha. Pakawanin na ko tatadamyan. Aklo naktibasol ka. Dinton maulay. Nasayaat. Ulitam tupay. Ibawat kun kan kada ito sa rukod ka. Uray laklakayan ka. Ha? Integ, inungtan ka numot ni Mang Damian ni Kwarog. Ay, day takot ti kunak ka ni Kwarog. Naranaan na kanu ni Kwarog ijay tersena ni Kagawad Kwanang. Basol na. Nagkunang amin. Nagpakpakawan kanumot ni Kwarog idikalman kanila kay Damian. Ay, nasayat mo. Tapno naglinawag da adwa. Wan, nagkari kanu ni Kwarog adi na ulitan ti inaramid na. Ay, rumbeng laeng. Tasan ang nasayat ti kasjay nga aramid na. Kunak numapan ka manen ijay tersina ni Mare Kwanang. Sana tuyang. Ano saklang ang tiagyan dito'y parangan, may. Apay ngay. Ay, nakaungetak iti day sa akwaro gidi kalman. Iso pinagungtakon Anya, Wan, anday di kalman, ngagkuy-kuyakoy iti tersina ni Kagawad Kwanang. kunak man no napan ijay clinic idikalma. Ay, nagkarumitin da di akwarugan no kasta. Tuyay. Ay, amumla ko maakas jay. Tadimon binagaan ang makitangdan. Nga mala, ikak iti kagudwa titangdan na. Tadi namit ko na. Inton maminsan, dimon ay ayaban ang makitangdan kadata. Ay, wala. Kung saan ako namamatay, orayan niya ti magbaga na. Ah, napaglan mo't gayam nga ulbod na akwaraw. Ay, talaga akas dyan ni Kwarog, Marituyang. Ay, di mi ammo, no apay. Anya, Uray ni Uncle na nga inteng, kat maiturad na nga ulubudan. uray kumamot nuubing ti pangararamidan na iti dayta. Saan magtalala kay Maray? Win nga rod Iso nga uray da kami kan ni inteng. Saan kami abasta mamati no kasi nga adda ibagbagan ni Kwarog. Uray da kami mo't amaray. No kasta, uray da kayo kat inulbudan mat ni Kwarog, kapitan. Eh, kitwin.
Ibaga na amat matay saan gayam. Anya? Isu nga pasinsyam kuman ni Kwarog, ta di na muter aramidin na. Ay, Ay ti kuna na siguro ka pakaidayawan na tikas dyan. ay, unayahan. Ibagbaga, din to mangipangpangag. Di kagda nagkapitan ta, makaawat ak makiiday. Agyaman na, kagawa. Mabit man lang ko arag. Ha? Tatabadaw? Di kagdanag. Awan ti dakes nga ramida king ka. Ay, kwa, tata. Apay nga inulbudan nak. Ha? Ay, suray, tatabadaw. Kung naman nasakit ti tiyan mo, tagayam pambarmulaan. Ay, kwa ngamin. Maday, tikas di nga aramid mo. Suray, tatabadaw. Mala, pakawanan ka. Ng pangaasem, tabalbaliwam, tikas ta nga aramid mo, ha? Tamno di mo ko na, ikang ka, iti kagudwat hangdan mo. Hisumat lagayam kunan nagrigat ag dalos iti nasamag. Wen maray, di nalakit imbagan amasadot ken kayat ng tiagawig. Kinapudno na, awa magayam rekrik na, tagululbud laang. Jak amo akin ni Kwarog, parparigatin nalat bagbagina. Bagbagaan mo't kano ni Kapitan, di na mo't ipangpangag. Kinapudno na maray. Pagsasaritaan dagiti daduma akalugaran tayo ni Kwarog, gapu iti kinaulbud na. Basol na mo't laang ano apay, maray. Nakikita ni Kwarog, banat. Ay, saan mo't inteng? Apay ka di aya. Makadlawak ta di mo agpakpakitan, wano agpaspasada. Apay ngay? Saan kanumutin na napan nakipagronda iti dua Arabi? No adda na panan na. Ipakada na kumakan ka Kunak adi da agkaralangan iti panagrundada. Tinasayaat. Mapan mo damagan no apay anaglangan manan. Masadutak pa yung mapan iji balay na. Kinbay sa. Jak sigurado, no puno mitlang, ti ibaga na kanya. Hello, Kwarog! Hello, Anggail. Umay kayo dito balay kao. Anya? Ipangasiyaw. Sana ka makabangaw. Nagngato tigurigor kao. Luklukwen naksabat. Sana, Anggail. Hudno ti bagbagak. Nagngato tigurigor kao. Ang mga nukon ko namlang mananday ta, Pangasiyaw. Sana ka makabangaw. Nakapasuta ko na yan. Manaktak ka. Sige, bye! Oy, Badong, agriring ti cellphone mo. Kitaam no asino ti umawawag. Badong! Itay ka di pa'y day tatuyan. Wen, malasong bata mo. Amangan no napatig ti baganaken ka. Nay, ni Kwarog may tumawawag to yan. Ay, sungbata. Hilaw, Kwarog! Awan ka di tararamidam, tatabadaw. Ay, ada. Makumikumak dito'y balay. Apay ay, Nagkakapsutak. Kaya't kultima pa ni ospital. Anya? Ay, katibagam ka ni uncle mo, Ay, di nakmatpat siya ni Uncle. Atapan na ngamin nga ulbudak lang. Sige, tapadaan sa kakasaritan ni Pare Inteng. Numasabat ka. Nangatong agpaiso ti gurigur mo, kana-kana. Ipandak ko medyo hospital lang, Gail. Gayat ko pa iti agimbag. Sige, di kang danag. Ipanda ka iti ospital, itamit laang. Agyaman, nak. Tanamati kamot lang kanya kang Gail. Ala, di mo panunutin day ta. Tinaskain, kahit maipaagas ka. Dinggi gayam ti sakit mo, Kwarog. Naimbaglakit din. Kwarog, kumusta kan? Mayat matantirik nak tatabadaw. Mabalin ko kanun ti rumwarin ton bigat. Ay, kahit nasayat nga rod ano kasta. Agyaman nakada kayo tatabadaw. Takin nasarita yun ni uncle ka. Awan na nyaman na dajay, Kwarog. Namatiyak ta nagsangit ka mo nga may.
Nataya kumaitan, no saan nagapo kada kayaw. Ay, Uray basol maw. Di mo ton arami din tikas jay tapno ada mamatikan ka. Ay, narigat ngamin no manglok-loko ka. wanang kail. Saan kunton nga ulitan tikas di nga ramid ka? Ay na, kwarog aya. Saan ngamin anasaya at ti agul ulbod? Tamangan no dumteng ti panawan, nga awanton ti mamatikan ka. Ala, nasaya at mat, ta saan na ka abinaybayan ni angkel mo? Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag.